mukanya twababwiraga yuko ibihugu bitandukanye birimo bihungisha abanyagihugu babo abenegihugu babyo muri Sudani kubera intambara, n'u Rwanda narwo rurimo rurabikora. Ruravuga rero ko rwatangiye iyi gahunda, hanyuma abanyarwanda bakoreraga muri Sudani bo baragera muri 70. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda asobanura ko bateganya kubanyuza inzira y'ubutaka berekeza ku mupaka wa Misiri, ubwo rero bazanyura mu Misiri noneho bazahave bajya mu Rwanda. Hagati aho kuva Khartoum umurwa mukuru wa Sudani kugera ku mupaka wa Misiri ni ibirometero 1610. Kuhagenda n'imodokari bifata amasaha 46, nukuvuga iminsi 2. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema, Alain Mukurarinda aratubwira uko barimo bakora ibyo guhungisha abanyarwanda bari muri Sudani. Abenshi ni abakorera umuryango w'abibumbye, ariko harimo n'abacuruzi abikorera ku giti cyabo ndetse n'abanyeshuri. Abo bose ambasade y'u Rwanda muri Sudani irabakurikirana amakuru yabo, ku buryo kugeza uyu munsi amakuru dufite ni uko nta mahirwe kuba nta muntu urakomerekera muri iyo mirwano cyangwa se ngo abe yayiguyemo, ni ukuba yahaburiye ubuzima. Ikindi rero ambasade irimo irabikorana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, yitaho kumenya aho bari, yitaho kubamenyesha aho bahurira kugira ngo barebe uburyo uyu munsi bahava, kuko biragoye cyane gukoresha indege mu gihugu kirimo imirwano, mu gihugu aho ikirere cy'igihugu gisa n'igifunze. Murimo murakora iki kugira ngo umutekano wabo ukomeze kurindwa igihe cyagira mukaba mwashobora no kubakura muri icyo gihugu? Ntabwo tugomba gutegereza igihe umutekano wavuga ngo waboneka kugira ngo bahave, aho bagomba guhurira bagiye bahamenyeshwa, byaba bikoreshejwe imbuga nkoranyambaga, byaba bikoreshejwe telefoni, uburyo bwose bw'itumanaho, noneho bakagerageza kuhavanwa mu buryo bukoresheje imodoka, bakagera bagezwa nko ku mupaka w'igihugu cya Misiri, aho abakozi ba ambasade y'u Rwanda nabo babategerereje kugira ngo noneho babafashe gukomeza urugendo. Ibyo ngibyo nibyo biri gutunganywa, nibyo biri gukorwa, kandi birimo biragashyirwa mu bikorwa. Hari uburyo leta y'u Rwanda irimo gukorana n'igihugu cya Sudani kugira ngo abo banyarwanda bashobore kugera aho ngaho ku mupaka wa Sudani na Misiri nta kibazo kibabayeho. Hanyuma ikindi, hari ubufatanye murimo kugirana n'igihugu cya Misiri kugira ngo baramutse bageze kuri uwo mupaka bashobore kuwambuka nta kibazo kibaye. Guverinoma zirakorana nk'uko nabikubwiye, ambasade yaba iyo mu Misiri yaba iyo muri Sudani zirimo zita ku banyarwanda bahari, ndetse uretse no kuvuga ngo guverinoma y'u Rwanda yakorana n'iya Misiri cyangwa se n'iya Sudani, n'ibindi bihugu birimo bihavana abantu iyo bibaye ngombwa, hagati yabyo birakorana bigafatanya bikaba byajyana bamwe. Ubu ngubu niba tuvuze yuko hari abanyarwanda bakora muri UN cyangwa se umuryango w'abibumbye, niba umuryango w'abibumbye ugiye kubajyana, urumva ntabwo wabasiga nk'abakozi babo, baragenda. Ariko iyo bagiye ni ukuvuga ko ambasade igomba kuba ibizi, niba hari 5 bagiye, urugero mfashe ikamenya umubare w'abasigaye ndetse n'umubare w'abagiye. Ubufatanye rero burahari hagati y'izo ambasade zose, hagati y'abayobozi b'ibihugu ndetse n'ibihugu ubwabyo. Uzi ko Abanyamerika, Abafaransa n'ibindi bihugu byatangiye gukurayo abantu, Abongereza barafatanya kugira ngo babashe kujyana aba bantu babajyana muri Chad, hafi aho ngaho babajyana mu Misiri cyangwa se muri Djibouti, aho babonye abantu bagenda bajya hirya no hino kugira ngo babashe kumenya ingendo. Ubutumwa ku banyarwanda batuye muri Sudani bashobora kumva iki kiganiro turimo kugirana muri aka kanya mu baha n'ubuhe? Ubutumwa ni uko bagomba kujya kunyura muri izo nzira twavuze, ni za ambasade cyane cyane kontakte barazifite, yaba cyane cyane irimo mu Misiri. Niba hari n'ubashije kuhava ku bundi buryo, nawe akabimenyesha ambasade kugira ngo bataza guta igihe bajya kumushakisha. Icyo ni icya mbere, ni ukubahiriza amabwiriza babaha yo kwirinda kuva mu ngo zabo niba babona bashobora kuba bageraniye, yo kubasha kugira aho bababwiye guhurira kugira ngo babashe kwazira icyarimwe, ariko cyane cyane bakarinda umutekano wabo, kuko nk'uko twabibonye ejo Abafaransa bavana abantu aho babavanaga mu ngo zabo cyangwa aho bari bahuriye
bajyana aho bahungiye, hari abo barasheho. Ni ukwitonda rero bakamenya bakazirikana ko igihugu kiri mu ntambara, ariko bagendere ku mabwiriza bahabwa n'izo za ambasade cyangwa se n'ikindi gihugu kiba kibashije kubafata, kuko akenshi ni abantu bagendera muri konvo imwe, bakagendera ari hamwe. N'uruzi y'abantu bagendera hamwe baba nibura bafite umutekano, cyangwa se n'ubagira icyaba bikamenyekana. Nongere dusubiremo, ni ngombwa kubahiriza amabwiriza bahabwa n'abo bakoze muri za ambasade, bavuga ati muhurire ahangaha, gahunda igihe icyo wenda muraza kuva mu modoka muragenda igihe n'iki. Nibyo kubahirizwa, kuko mu bihe by'intambara ushobora kugiramo ibibazo. Akabazo ka nyuma mbere y'uko dutandukana, bwana umuvugizi wungirije, ambasade y'u Rwanda yo n'abakozi bayo bazakomeza gukorera muri icyo gihugu cyangwa nabo bari mu bagomba guhungira? Uyu munsi baracyafite akazi ko gufata abagomba kubanza bakahava, kuko ni mu nshingano zabo. Urumva ntabwo rero bahava mbere, ariko ntegereje yuko niba bikomeje babonye ko abo bafashaga bose bahavuye, nabo biba ngombwa bahava, kuko intambara ni intambara. Ale Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyu ha Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. radiyo ijwi ry'Amerika mu Burundi no mu Rwanda yari Alain Mukurarinda ku bibazo by'abanyarwanda bari muri Sudani no kubahungisha. Yaganiraga rero na mugenzi wacu Edi Rwema. Noneho tujye mu Burundi. Leta iratangaza ko uwahoze ari minisitiri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni akurikiranweho ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu, gusesagura umutungo w'igihugu no gushaka inyungu z'akazi bidaciye mu mategeko. Kuri telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya. Reka rero tugaruke kuri iyi nkuru. Eloge, we wiriwe neza? Umurongo wa telefone ntabwo umeze neza ariko genda kumviza na kwijana. Nuko Alain Guillaume Bunyoni rero umushinjacyaha yatangaje ko arimo ashinjwa bimwe muri byo ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Hari ibindi bisobanuro yatanzeho? Kandi ibindi ahubwo umushinjacyaha ariko ni umuvugizi w'ibiro by'umushinjamanza kigenza wa Repubulika, akaba kandi ari umuvugizi w'ibiro, akaba ari umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa. Nta byinshi yavuze, ariko yavuze ko ibyaha yagizwe ahanini bikuru ari guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, hamwe n'amatungo rero adasiguritse yisunze amabanga yari afite. Ariko yongeye ko kandi ko ari mu iperereza, ari afungiwe mu rya mbere rigizwe n'urwego rw'igihugu, kuko kuri uyu w'Imana itangazo ryasohowe n'ibiro by'umushinjamanza kigenza wa Repubulika birinze kuvuga ahafungiwe. Ariko umunsi umuvugizi wiwe Agnes Bangiricenge mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego z'igihugu yemeje yahishuye ko afungiwe mu iperereza, kandi ko abantu ubu bemerewe kubonana nawe, mugabo ko mu minsi iza bashobora kubonana nawe harimo no mu muryango wiwe. Ariko bariya bashinzwe bo uburenganzira bwa muntu, komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yo yigeze gutangaza ko yagiye kumusurira mubona. Ego komisiyo y'igihugu kwa gatandatu yavuze ko yagiye kumubona, ariko yo novuga ni mu buryo bwihariye, biri mu bintu yemerewe nta hidashika na rimwe bita ubusho butemewe n'amategeko. Komisiyo y'igihugu ibiro by'akazi na muntu iyo yemerewe kuhagera. Nikose sinzi nimba ntagiye kukugora, wamenya mu mategeko iki cyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu kiramutse kimufashe yahabwa nk'ikihe gihano? Reka kandi ibindi mbanze mvuge, ahubwo ingingo zo mu gitambanabyaha cy'u Burundi byerekeye ibyaha biva kuri bino byaha yagirizwa ni ingingo z'amajana 456, amajana 607, 8, 9 na 10 hamwe n'amajana 311 na 12. Izi ngingo rero bivuga kuri ibi byaha birimo mbere no kugambanira umukuru w'igihugu, ukwica abantu, guhamagarira mu migumuko no kuronka indonke wishimikije amabanga ufite. Biramutse bigaragaye ko ibyaha wabikoze, imyaka y'igifungo umuntu ashobora guhabwa myinshi ni 30. Eloge Wirikaneza, ndagushimiye cyane, komeza rero udutunganyiriza iyo nkuru. Urakoze nawe Kamilindi, mugire umunsi mwiza ngaho i Washington.
radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Tukiri mu Burundi, uburobyi bwo mu kiyaga cya Tanganyika bugiye guhagarikwa mu gihe cy'amezi 3. Ubuyobozi bw'uburobyi burasobanura ko ari ukugira ngo amafi n'indagara byongere bigwire kubera ko bigenda bigabanuka. Iyi nkuru ndende mwayiteguriwe n'ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi. Turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda. Ikigiye guhinduka kuri jewe ubwa mbere n'ugupfa kuko niho hantu nari integeme. Jewe bisobanuye 96 sinzi ati bazobaho gute kuko reba tuzwi ico kirovyi abana babo bayiga kubera ico kirovyi. Rero isana umunota imiryango natwe dukora ako kazi twimva ati tugiye kubaho gute duhungirehe nibibazo gusa. Tubisoma baro munini cyane kuko twege twadutunzwe na Tanganyika turi mu gisagara nta kintu kindi twakora atarakaze kuko ngaha kwitanganyika mugatwege tuko turaraba tubona yuko atatuzo batana n'amatoko twari dufise. Nyakuba mushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu ibahagarika iyo ngingo kuko nizo bitwa tudumuriza zokoze. Tugendana ubumuga twamaze gukura muri uko Tanganyika kandi amahera dukorera ahwanye na rasiyo. None ko ariyo kazi twamenyeye kandi akaba ariko kazi kari kadutungiye imiryango. None kugira ngo leta ifate iyo ntumbero, leta yateguye porozimeze gute kugira ngo ubuzima bwacu buzogume bubandanye. Nukuni barabukuntu ukore leta bishaka kwigora barabukuntu byesha bikahinduka kubera ntabwo gukora nk'ubwa ikiyaga kuko ngato apishi benshi kandi tugapishi nakanda kazi tukora taraka nyene niko kazi katutunze. None bamse bugara ikiyaga tubaho gute? Abone barobyi bo kumwihawo mu Rumonge bariko barashikiriza umwiheburo bafise ku ngingo yo kugara ikiyaga amezi 3 hari kuri uyu wa 11 ndamukiza bariko baritegurira kwinjira mu kiyaga inyuma y'indwi bahagaritse kuroba nk'uko leta y'u Burundi yabishinze kuva ku wa 10